तो फ्रांसी ये तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी हिंपे लापेंगे लांफे मंडल कांग्रेस बना तुम हम यहाँ पर पंचलो तो सेंपे लापेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी पेंसिल सी प्रोग्राम में पिलो लापेंगे तो मालूम तीन मंडल along sudah itu misi leadership ting cipi program dulu asal program dulu itu district level ke cipelo block level cipelo jadi mandal level dulu jadi troksi long pen non ke tham dola apa itu ke tangko apa ni itu meklem balai je ade itu ke sopuda kosol si itu party aro tangma macam mana kalau tu kosol si claim dam ni macam si ke campaign ke dam ni mah Ati BJP itu mungkin tangkap satu pot TPP kami tinggal loh. Itu kan ada apa? Pasti itu meniak mau pensi yang lo pun pamini pulang di tempat cetan lagi pensi itu macam ni macam. Hello, apa yang Islam itu mungkin Islam ni kita tu. BJP itu mungkin themong lo tu lo kin meeting gitu lo kin meeting lo si. Bang konan ni suri tahu suri ke thom mata join dulu. Lagi rabu ke pemanghu, apa coba alam ada. Aja lah pernah. Ni tu nak tengok lah, tu video long pola si, kau nak ke thela, so tu penjel ke pun. So penjel mungkin jadi lepas tu suri ni, bas suri dah faham si jangcot jadi si. Kejuan long si suri si pun akimi sahaja lom. Jadi, lepas ke suri ke thom ada tu, jadi kini suri thom pun dah. Macam tu suri thom tadi. Dah pakai pemanghulan. Ke pemanghulan lah tu mitang macam cepat coba lah pakai. Atau cepat coba lo. Ni tu makai dambon itu paklang pipe tu long tiga tu kan naik don koi don thongket penjon mau pindu PLC SDC penjon mau pindu BJP penjon mau pindu. Tu naik tu kan langit ada penjon tu ada tak boleh jo. Asyik itu macam bom somsi. Asyik itu ni thalan non itu tengok kerja long BJP tu macam ni dok dia song bukti lo. Si bangkai kontraktor tu nak rinjang je dokti lo. Lepas satu klaim tu kita lah tu dah anikoi pilo dorma potong long le konsil tu macam anikoi dolo. Lepas kita sempat lah tu meeting lo pelutang ke kali kelang lah sel hari tu macam kontak je. Lepas kita apne satu klaim tu atau macam apa kontak je CDS tahu apa lah asal kurmi tu kan kontak je. Asyik kontak macam ni. Asyik sini lo tu malam ni komre lo. Asal konpe pelutang ni cepat awak terkelo. Selain itu bangkai congtui, ni kau yang kau pemalu. Ni kan kepilih popor sam tiga meeting tam meeting lagi, sudah kau yang ronta hopo dunna. Kata ke apa sekolah apa dia lo, ada julung le, lama julung le. Asal macam ni. Jadi dah tu malu ada, non anu kesung jo, dah tu malu yang tangkap le. Ati BJP sarkar tu dah yang tangkap pelajari pipa skim macam apa? Avia jo ni ratnu sumpi lo no, laki Kongres jadi lo. BJP atum ta sungpiglo BJP workers atum ta ke pimpin atum sini lo asal hai atum ta ane lo ka nikoi long asal ni tum pulo ni tu ma sarkar bang lo pulo te tum la dor ma contractor tum ma pasai long le tum pilap ji dor ma to apartment pg tapi tum sarkar ma eklam tum pasung se kopi ma eklam ji Rong aso tu mereka kosai tengah kelima tu mai skim makai tu makin midodo, asal skim tu endpon po, asal non ke bang ji asal pakai, lahir lam cipang dak pen, ning kelo asal pakai, ratum, orang semacam ning cipte po cipta bang pai dun, ning cipta. MLA kilik kan kawan baca sih pun orang itu mbak. Ya. MLA kilik kan non ke bang ji MLA kilik. Kalau nu sih pun macam ke. Kalau troksi modal kau tu macam ni, non ke tham dalang itu non son meeting tu nanti. Lagi itu training apa sih lagi mesti cangpik pe. Jangan tak sabar kau time ini cangpik pe lagi itu training cok. Tahu senang litu makin menda BJP party tu masan mas joining po program ada pon ia pandra kat situ. Mas joining pe itu sisi do tu sabar kau dan cakap lah. Nah tu bisa cerita tak? Ni lang BJP tu nak kontak bang tu. Lapan BJP perang lah modal kau presiden tu mana macam mana kontak bang tu. Pagdak dia lang nama ke, kasi kelang dulu itu mata, PSC itu mata dulu, kasi BJP lang long itu kali, BJP itu mungkin nak tadi, nilai julung lo, pernah nilai, meeting kecil tong terbang suruh berksi tu sih, kejon nak kalau bang pernah kep tu, ada ni mula tak ni tambah hengong lo balang nunding lo, mat asyik tu sah pernah tham lo, biasa, bang kau apa pasti jonjol. Bang kalau pakai John sih kepak lagi absurd. BJP itu malam lah. Itu kan macam baik beda. Itu ke don kau don sampai pergi itu macam. Don esok ke bang lah. Lalu si BJP itu ke paling je bom mana, kita cepat baik bom masuk.
Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.